Zdravo živo. Zdravo živo. Zdravo živo. Živko i Zdravko. Dobro večer. Odlučili smo jednostavnim rečima da objedinimo najznačajnije detalje iz prethodnih emisija Drevnika i da vam kažemo sve što smo do sada saznali o svemiru, drevnoj istoriji planete i tako. Čovečanstvo za sad nema neku celovitu sliku sveta, onog što nas okružuje. Navikli smo na ovo uljuljkano stanje od strane nauke i uzimamo ga zdravo za gotovo. Međutim, stvarnost postoji, bez obzira na naše zablude. Mi moramo da znamo ko smo zaista, gde živimo, zašto baš ovde i zbog koje svrhe, odnosno šta nam je uloga i tako dalje. Bez tog znanja nećemo moći da se krećemo uzduž beskonačnog puta evolucionog razvoja ili, kako neki to nazivaju, duhovnom vertikalom, pa ćemo zato tokom hiljada inkarnacija posrnuti i polako degradirati. Kad smo imali sreće da počnemo da prepoznajemo prve delove nenarušene informacije o strukturi univerzuma, bili smo zapanjeni kako se prva slika sveta ne poklapa sa onom koju smo baš učili u školi ili na fakultetima i tako. Bili smo veoma iznenađeni kad smo se uverili da naša nauka ne zna gotovo ništa o okolnoj prirodi, a izgleda da i ne želi da zna. Odlučili smo da prikupimo sve što smo uspeli da saznamo u stvarnim prirodnim fenomenima i sažmemo ove neke početne informacije i uvereni smo da će ove informacije biti izuzetno korisne za radoznale ljude, za sve radoznale, a pravi naučnici i istraživači konačno će moći da pronađu dugo tražena osnova znanja i na osnovu njih otvore oči ljudima ka našoj prekrasnoj, jedinstvenoj, stvarnoj slici univerzuma. Sigurno je da su mnogi ljudi bili zainteresovani za informacije o tome šta su svetlost, vazduh, voda, zašto pada kiša, duva vetar, zašto sija sunce i odakle se javljaju zvezde na nebu. Na naše veliko iznenađenje, na ta jednostavna dečija pitanja, današnja nauka nema tačne i nedvosmislene odgovore. Postoje patetični pokušaj da se objasne te prirodne pojave, odnosno procesi, uz pomoć nejasnih, pseudonaučnih reči iza kojih nema ničeg sigurnog. Takav pristup je prihvaćen u današnjoj zemaljskoj nauci za proučavanje prirodnih procesa, čije je znanje od vitalnog značaja za opstanak naše civilizacije. Na početku ćemo dati neku vrstu referenciji gde dajemo početnu, ali stvarnu informaciju o prirodnim fenomenima, procesima koji igraju važnu ili prilično istaknutu ulogu u našem životu. Ova emisija je nastavak procesa popularizacije znanja koje nam ne daju ni naučne ni obrazovne institucije, a delimično i zbog činjenice da je današnje srednjoškolsko obrazovanje gotovo potpuno uništeno u celom svetu, a sa njime i najviše obrazovanje. Može se reći da današnji doktor ne zna ništa više od maturanata od pre 40 godina. U ovoj emisiji smatrali smo neophodnim da navedemo sve što znamo o našoj pravoj višemilenijumskoj prošlosti. Osim toga, pokazat ćemo vam da se život, odnosno živa materija, neizbežno i prirodno pojavljuje na svim pogodnim planetama na kojima su ispunjeni potrebni i dovoljni uslovi. A postoje milijarde takvih planeta čak i u našoj galaksiji. Objasnit ćemo šta su zapravo planete, zvezde i crne rupe. Reći ćemo pravu suštinu nekih prirodnih procesa koji se odvijaju u prirodi. Objasnit ćemo šta je zlo, šta su tamne sile, kako i zašto se bore protiv ostalih stanovnika univerzuma i svetlih sila, kako i kada je ovo zlo stiglo na zemlju, kako su naši preci hiljadama godina branili planetu od osvajača i kako se to završavalo. Sve ove teme se ovde ne razmatraju na najpogodniji način, jer bi inače bilo potrebno napraviti mnogo emisija. Mi zapravo ovde donosimo, da tako kažemo, bukvar, skupljene najvažnije informacije o glavnim prirodnim procesima koji su važni za čovečanstvo. Ovaj bukvar ne sadrži nikakve dokaze ili osnove. Takve informacije postoje i u drugim radovima. Postoje brojne referencije na koje ćete naići u tekstu ovog bukvara. Nažalost, još uvek znamo vrlo malo o našoj pravoj prošlosti, ali ono što sada znamo je sasvim dovoljno da ispravi lažnu sliku sveta koju su naše
osakaćeno obrazovanje, iskrivljena nauka i religija stavili u naše glave. Naša planeta je nastala delovanjem prirode na isti način kao i ogromna većina ostalih planeta u našem univerzumu. Naravno, bez ikakvog čina božanskog stvaranja, nakon eksplozije našeg sunca, to je naše zvezde. Astronomi danas takve eksplozije nazivaju eksplozijama supernova. Nakon takvih eksplozija pojavljuju se uslovi i preduslovi za formiranje planeta u solarnim sistemima. I naša Zemlja se takođe formirala u nekom svom vremenu na prirodan način, a evolucija se odvijala kao i obično, takođe u skladu sa zakonima prirode, a ne po volji raznih vrsta tvoraca, demijurga, logosa i arhitekti. U jednom trenutku ovde je evoluirao svoj lokalni život, koji se razvio do nivoa inteligencije. U evolutivnoj borbi ovde na Zemlji na kopnu je pobedila jedna vrsta inteligentnih bića, humanoida, koje danas zovemo neandertalci, a za koje opet možemo pretpostaviti da su takođe jedna vrsta eksperimenta koja je dovedena ovde. Zemaljski život nije mogao da dostigne visok nivo razvoja iz objektivnih razloga. Pored toga, Zemlja je trebala uskoro da nestane u nekoj od sledećih kosmičkih katastrofa koje su se u zavidnoj konstanti dešavale u to vreme u prirodnom haosu sunčevog sistema. Naši preci nisu dozvolili da se to dogodi, jer su izabrali Zemlju i par planeta za kolonizaciju. Dakle, nakon spašavanja samog sunčevog sistema i vrlo ozbiljne pripreme, oni su sasvim zakonito zauzeli 3 planete. Činjenica je da postoje određeni zakoni ponašanja u kosmosu. Svetla civilizacije naših predaka, drevne, stare rase, strogo se pridržava ovih zakona. Dakle, jedan od zakona kaže da ako postoji planeta koja neizbežno mora da nestane, onda je ona u potpunosti u posedu onoga koji ju je spasio. Zato su naši preci sa čistom savešću kolonizovali 3 planete, uključujući i Zemlju. Tako da smo mi svi, apsolutno svi, vanzemaljci na ovoj planeti. Mi smo potomci prvih doseljenika drevne stare rase sa drugih zvezda. To je savršeno tačno i postoje dokazi. I većina flore i faune ovde je takođe uvezena, donešena je unapred za obezbeđivanje lanca prehrane. Naši preci su kolonizovali Zemlju i 2 druge planete sunčevog sistema pre oko 1.000.000 godina. O tome ćemo kasnije. Drago bi imao primjedbu na to da je vreme to 1.000.000 godina u zavisnosti sa kog mesta iz univerzuma se posmatra vreme, tako da, pošto ono nije jednako na svakom mestu u univerzumu, pa čak i u našoj galaksiji, verovatno. Ali sve do tog momenta na Zemlji i na nekim drugim planetama evolucija žive materije odvijela se na uobičajen način, naravno uzimajući u obzir lokalne posebnosti. Našu planetu je formirala priroda na uobičajen način, može se reći standardan način, nakon sasvim obične eksplozije naše zvezde, našeg Sunca. Kao što je već pomenuto, astronomi danas takve eksplozije nazivaju eksplozijama supernova. Takve eksplozije javljaju se jednom ili više puta tokom života gotovo svake zvezde. Nakon takvih eksplozija pojavljuju se preduslovi za formiranje planeta. U ovom fenomenu nema ničeg jedinstvenog, nadprirodnog, a još manje božanskog. Takve eksplozije supernova uzrokuju smetnje okolnog prostora eksplozivnim talasima i kao rezultat toga pojavljuju se različite iskrivljavanja koja se na drugačiji način mogu nazvati prostorne nehomogenosti. U takvim nehomogenostima po pravilu dolazi do formiranja planeta i svih drugih svemirskih objekata. Nakon eksplozije supernove, supstanca se zgušnjava u nehomogenostima, u oblastima zakrivljenosti prostora i rađaju se planete. Nastaje zbijanje supstance zbog prisustva izvora gravitacije unutar zona zakrivljenosti usmerenih ka centrima nehomogenosti. Moramo dobro razumeti i dobro zapamtiti da planete i drugi svemirski objekti ne nastaju bilo gde, već samo u nehomogenim ili zakrivljenim prostorima koji su rezultat uticaja eksplozija supernova na taj prostor. I to su osnovne informacije. Pre nego što nastavimo, eto ovo što je rekao Dule, koristit ćemo datiranje iz slavjano-arijskih veda večeras. Otprilike njihov 1.000.000 godina je nekih naših, ajde da kažemo, 65.000 godina.
Idemo dalje. Formiranje planete je normalan rutinski prirodni proces koji se odvija automatski. Ako postoje neophodni spoljni uslovi, ovaj proces se odvija u nekoliko faza, koje su uzrokovane postepenim spajanjem nekoliko primarnih materija unutar nehomogenosti u takozvane hibridne materije i formiranjem materijalnih sfera različitog kvalitativnog sastava i veličine. Kvalitativni sastav, veličina i broj sfera zavisi od kvalitete i količine spoljnih materija, nivoa gravitacije i parametara nehomogenosti. Nehomogenost prostora nastala kao rezultat uzburkivanja prostora eksplozijom supernove nastavlja da postoji na svom mestu. Ako se u tom prostoru sačuvaju dramatične promene u kvalitativnim parametrima, odnosno razlike dimenzionalnosti. Razlika dimenzionalnosti, koja je oštra izmena u kvalitativnim karakteristikama prostora, je izvor, odnosno razlog onoga što danas nazivaju gravitacijom. Dakle, razlika dimenzionalnosti i izvor gravitacije to je jedno te isto. A gravitacija je efekat protoka primarnih materija koji se kreću ka izvoru gravitacije, kroz sve na šta nailaze na putu. Odnosno, gravitacija je pritisak protoka različitih primarnih materija na sve objekte na koje nailaze na putanji svog kretanja. Gravitacija više od svega liči na vetar. Samo je efekat gravitacije uvek usmeren ka izvoru, to jest ka razlici dimenzionalnosti. To smo detaljnije objašnjavali u nekim ranijim emisijama, ali sada, pošto je rekapitulacija, ukratko ćemo reći samo. Kada se planeta, na primjer, kao što je naša, pojavi na putu protoka primarnih materija, neki protoci se ustremljuju u centar planete. Upravo ove struje guraju sve što se nalazi na njihovom putu ka površini planete. Upravo taj pritisak je ono što nazivamo gravitacijom i osjećamo kao takozvanu silu teže. Prisustvo gravitacije u centru nehomogenosti prostora privodi do toga da bezbrojni protoci primarnih materija kružu u svemiru u svim pravcima, reaguju na lokalnu gravitaciju i kreću se u centru te nehomogenosti, napunivši se do vrha reke primarnih materija, teku dalje, tako kao da se ništa nije ni dogodilo. Dimenzionalnošću prostora ili objekata nazivamo određeni skup kvalitativnih karakteristika. Na primjer, na tečnostima sa različitim gustinama, različitim tačkama ključanja, različitim bojama i drugim parametrima kvaliteta. Može se pojednostavljeno reći da imaju različite dimenzionalnosti. To verovatno svi znaju, iz onoga sipamo vodu i ulje u jednu posudu, pa ulje ispliva na površinu i tako dalje. Ima jednostavno različitu dimenzionalnost od vode. Odnosno, dimenzionalnost je pojednostavljena definicija, ali ovo pojednostavljenje je neophodno i kako ne bismo zamaglili prezentaciju materijala nepotrebnim detaljima u našem bukvaru i da ne zbunjujemo slušaoce. Ovaj termin nije povezan sa iskrivljenim konceptom dimenzija koji je usvojen u ortodoksnoj nauci. U njoj izraz dimenzija označava broj dimenzija koje je neophodno stvoriti da bi se pronašle koordinatne tačke u prostoru. Tako da je dimenzija ovde uvek jednaka broju 3. Danas tim realnim dimenzijama, dužini, širini i visini ili azimutu, elevaciji i daljini, takozvani naučnici pokušavaju da dodaju takozvano vreme bez ikakvog razloga. Ali u prirodi vreme ne učestvuje. Kao što smo već objašnjavali nekim emisijama, ono praktično ne postoji kao zasebna veličina. U prirodi postoje samo procesi u celini, a vreme su ljudi izmislili za vlastitu pogodnost i to nije prirodan proces. Primarne materije materije sa strukturom koja je suptilna od fizički guste materije. Naučnici su sveukupnost primarnih materija nazvali etar, ne znajući da to nije jedna bilo kakva supstanca,
već ogroman broj takozvanih tankih materija koje nisu vidljive oku. Stvarnost postojanja etra, odnosno primarnih materija, u prošlom veku nedvosmisleno je dokazao američki naučnik Dayton Miller. Broj različitih primarnih materija je izuzetno velik. One slobodno cirkulišu u prostoru pod uticajem više strukturnih izvora gravitacije i one su osnova za postojanje zvezda i planeta. Primarne materije mogu da stupe u međusobnu interakciju u jednom ili drugom stepenu ili da uopšte ne budu u interakciji. U ovom drugom slučaju primarne materije ne utiču jedna na druge, čak i ako prolaze jedna preko druge, odnosno one zapravo ne postoje jedna za drugu. Stižući u ove ili one zakrivljenosti prostora, nehomogenosti u kojima postoji nekoliko promjena kvalitativnih parametara ove ili druge primarne materije, mogu proći kroz promjene koje im omogućavaju interakciju sa drugim primarnim materijama unutar te nehomogenosti. Ova interakcija može dovesti do spajanja primarnih materija i pojave takozvanih hibridnih materija. Da vidimo šta je hibridna materija i sa čime se povezuje. To je inače kvalitativno nova materija koja se pojavljuje kao rezultat spajanja dve ili više primarnih materija u jednu celinu. Ova materija već ima grublju strukturu u odnosu na tanke primarne materije. Što se veći broj primarnih materija stapa u jednu, to će biti hrapavija rezultujuća hibridna materija. Pojava hibridnih materija zavisi od kvalitetnih karakteristika, to jest dimenzionalnosti određene nehomogenosti prostora. Naša planeta Zemlja formirana je u svojoj nehomogenosti, čiji su parametri omogućili da se spoje u jednu celinu 7 primarnih materija. Naša fizički gusta planeta i sve na njoj formirana je prirodom tih 7 primarnih materija. Tu moramo da naglasimo da sve što vidimo oko nas i sve što znamo ili ne znamo, materijalno. U našem svemiru sve je materijalno. Ali s obzirom na činjenicu da su stvari veoma različite, materijalni objekti se takođe veoma često razlikuju jedan od drugih. Glavna stvar je da su svi materijalni, ponavljamo. Priče različitih osoba iz nauke, ezoterije, religije o tome šta je materijalni svet i ono što navodimo, što je navodno nematerijalno, to je duhovno, su priče neukih ili svesnih lažova. U prirodi je sve materijalno. Naša planeta nije komad kamena koji se formira od nečega što nije poznato. To je sistem koji se sastoji od nekoliko nepotpunih materijalnih sfera, formiranih od različitih hibridnih materija koje su ugnježdene jedna u drugu. Fizički, gusta hibridna materija naše planete formirana je od 7 primarnih materija, koje smo u ranijim emisijama uslovno nazvali latiničnim slovima A, B, C, D, E, F, G, i iz njih je formirana fizički gusta sfera naše planete. Svi mi znamo tu sferu, vidimo, osjećamo i koristimo je za sopstvene potrebe. Iz 6 primarnih materija A, B, C, D, E i F formirana je još jedna hibridna materija A, B, C, D, E, F, od kojih se sastoji tanja eterična sfera naše planete. Ova hibridna materija ima drugačiju prirodu, nije isto što i fizički gusta materija, jer je mi ne vidimo i ne osjećamo. Da vidimo iz predprimarnih materija A, B, C, D i E, sastoji se još tanja hibridna materija A, B, C, D, E, koja čini astralnu sferu naše planete. Ona ima finiju prirodu od eterične sfere i mi je ne vidimo i ne osjećamo organima čula. Iz 4 primarnih materija A, B, C, D sastoji se još suptilnija hibridna materija A, B, C, D, iz koje je formirana prva mentalna sfera planete. Ima suptilniju prirodu od astralne sfere, tako da je i ne vidimo i ne osjećamo. Iz 3 primarne materije A, B i C formirana je vrlo suptilna hibridna materija ABC, iz koje se formira druga mentalna sfera planete. Iz 2 primarne materije A i B sastoji se od najtanja hibridna materija AB, od koje se sastoji treća mentalna sfera Zemlje. Te materijalne sfere planeta su takođe nama nevidljive. Sva ta područja naše planete su materijalna, odvojena su jedna od drugih kvalitativnim energetskim barijerama, ali zajedno čine jednu celinu.
Zbog prisustva tankih sfera planete, one se nazivaju tanke ravni, na Zemlji u jednom trenutku se spontano formirala živa materija, odnosno život. I sasvim je moguće da su planete u drugim planetarnim sistemima slično formirane eksplozijama mnoštva drugih zvezda. Sasvim prirodno, u tim prostorima cirkulišu njihovi tokovi primarnih materija, postoje i druge nehomogenosti sa njihovim dimenzionalnostima, drugi nivoji gravitacije, ali generalno, opisani poredak formiranja naše planete može biti prilično sličan onome što se tamo dešava, jer je sasvim optimalan i produktivan. Sad da krenemo u priču o drevnoj prošlosti, priču koju možemo nazvati praistorijski bukvar naše civilizacije. Realna prošlost civilizacije Zemlje, koja datira još od pre 1.000.000 godina, izuzetno je zanimljiva i sadrži takve događaje koje nismo mogli ni pretpostaviti. U početku se radilo o savlađivanju i uređivanju čitavog sunčevog sistema i kolonizaciji 3 planete koje su odabrane za tu svrhu: Faeton, Mars i Zemlja. Zatim se radilo o više od 500.000 godina mirnog, kreativnog života, visoko razvijene civilizacije i kontinuiranog evolutivnog razvoja. Onda stižu brojni napadi tamnih sila, odnosno svemirskih bandita od kojih i kreće zlo. Uništena su najbliže 2 meseca, 2 planetarne katastrofe, ide nestanak kontinenta Darije, prvi termonuklearni svetski rat, propast Atlantide, noć Svaroga i još mnogo toga. Takva prošlost, bila ona otkrivena i dostupna svima, proučavala bi se pohlepno, toliko je zanimljiva i ispunjena raznim neviđenim i jedinstvenim događajima na kosmičkoj skali u kojoj su ratovi zvezda surova i tragična stvarnost. Stvarna prošlost naše planete i civilizacije je tako veličanstvena da su u odnosu na nju svi ovi hollywoodski blockbusteri na tu temu bledi pokušaj njene prezentacije. I najvažnije je da naša prošlost uopšte nije ono što su nam govorili pseudonaučnici i nastavnici čitavog života tokom 20. veka, pa i danas, i neprestano su nas lagali i lažu i danas čitavo stanovništvo naše planete. Nažalost, u doba SFRJ samo ideološki korektni drugovi, samo članovi CKSK, KP i tako dalje sa svim tim skraćenicima su imali pravo da učestvuju u istoriji i prekrajanju iste. Uopšte govoreći, komunizam su izmislili provodnici tamnih sila na zemlji. To je dokazano i sve ovo vreme svesno komunistički su nas lagali. To znači da su oni odgovorni za činjenicu da su desetine, a možda i stotine godina iskrivljenih informacija o stvarnoj prošlosti naše civilizacije, zbog činjenice da se skriva mnogo istinitih informacija o našem životu. Zbog činjenice da su mnogi artefakti uništeni, jer nam se nameće kratka, primitivna verzija svetske istorije i zbog činjenice da je naša prošlost danas potpuna laž. I sada je vreme da saznamo istinu, a istina je zapanjujuća. Ispostavilo se da nismo izašli iz brloga i zemunica, da nismo se pojavili mi ovde u 7. veku, da nismo pali sa stabla pre nešto više od 1000 godina, jer su nas učitelji, od kojih su većina bili biblijske nacionalnosti, jel treba da imenujemo, u to jednom ubedili, a mi smo potomci ljudi drevne velike rase koja je posjedovala neviđeno znanje, veštine i kulturu, spram kojih su ovi danas smešni. Vreme našeg boravka na planeti Midgard Zemlji je oko 1.000.000 godina, a ne jadnih 1000 ili 2, neki kažu 6000 godina, koje su identifikovali polupismeni falsifikatori prošlosti. I to ako ne računamo milione godina koje su proveli naši preci pripremajući sunčev sistem i planete. A mi smo živeli i usavršavali se milijardama godina pre toga da bismo postigli tako visok nivo razvoja. Razmislite još jednom o ovom. Veoma je radosno naučiti ovo i veoma je zanimljivo proučavati. Šta više, poznavanje čak i sitnih delova tako neshvatljive prošlosti našeg naroda neverovatno inspiriše. Samim tim što nas čini jednakim našim velikim precima. Pre svega želimo još jednom da podsjetimo da smo svi vanzemaljci na ovoj planeti. Svi mi koji smo neko ranije, a neko kasnije došli ovde sa različitih planeta naše galaksije, neki kao organizatori i domaćini, a neki kao gosti. Kolonizaciju naše planete, čije je ispravno ime Midgard Zemlja, i ogromne napore usmerene ka sprovođenju ovog grandioznog poduhvata sproveli su naši preci, narodi drevne stare rase,
ne iz zabave ili iz neke besposlice. Ova složena operacija je zamišljena i izvedena prema planu borbe protiv tamnih sila, odnosno svemirskih bandita, u cilju pravog zvezdanog rata koji se odvija već milijardama godina. I vrlo kratko i šematski usklađivanje snaga u velikom kosmosu može biti predstavljeno na sledeći način. Tamne sile su hijerarhija civilizacija raznih bića koja ne poštuju kosmičke zakone. Jednostavno rečeno, to su banditi. Oni prepoznaju samo silu i jezik nasilja, ne pridržavaju se nikakvih pravila, a da bi ostvarili svoj cilj, oni su spremni na sve. Po pravilu, ove civilizacije potiču iz udaljenih solarnih sistema različitih galaksija u kojima prevladavaju kvalitativni parametri prostora koji ne dozvoljavaju lokalnim takozvanim ljudima da se razvijaju na isti način kao mi, ili dozvoljava, ali ne na tako visokom nivou kao kod svjetlih civilizacija. Tamni su takođe razumna bića, ali potpuno drugačija, da tako kažemo, različitog polariteta. Njihova inteligencija ne ume da radi na stvaranju, već samo na destrukciji, odnosno uništenju. Zbog činjenice da nisu u stanju da kreiraju, oni su u većoj ili manjoj meri ovladali metodama upotrebe rezultata rada drugih, odnosno naučili su da parazitiraju na drugim narodima, pa čak i civilizacijama. To je za njih normalno, a za ostale je neprihvatljivo, jer to dovodi do neizbežne degradacije i smrti. Svetle sile su takođe hijerarhija civilizacije inteligentnih bića koja se strogo pridržavaju kodeksa kosmičkih zakona. Ove civilizacije su imale sreće da se pojave u centralnim regionima galaksija, bliže suncima i zahvaljujući nekim drugim spoljašnjih uslovima i njihov evolutivni razvoj nije ograničen ni na šta. Zbog toga, kako oni odrastaju i usavršavaju se, ova inteligentna bića, mi ćemo ih kratko nazvati ljudima, postepeno stiču znanja koja nekima od njih omogućavaju da značajno utiču na prostor i materiju svojom moći misli. Još uvek postoje sive civilizacije kao što su to naši liberali. Te civilizacije smatraju da je normalno da se ne pridržavaju jednog ili dva ili više zakona, odnosno kodeksa osim glavnih, ako to zahtevaju njihovi interesi. Najvjerojatnije takve civilizacije će pre ili kasnije biti prikovane jednoj ili drugoj strani. Naša planeta je već nekoliko hiljada godina okupirana od strane kosmičkih razbojnika sive rase, koje su naši preci nazivali košćejima, koji su došli iz graničnih paklenih svetova, odnosno graničnih zvezdanih sistema naše galaksije. Košćeji su postepeno stvorili parazitsku civilizaciju na našoj planeti i zadržavali čovečanstvo kao robove, kojim su vladali asistenti košćeja. To je kod nas na planeti Zemlji izabrani narod. Bandita kao košćeja, ispostavilo se, ima veoma mnogo u univerzumu, mnogo više od normalnih ljudi, a njihove vojne akcije protiv svetlih već su 2 puta prouzrokovale to da veliki univerzum izgubi svoju stabilnost i potpuno se promeni. To znači da je nestalo sve ono što je nastalo i razvijalo se trilionima godina, a život se već 2 puta počeo pojavljivati od samog početka, odnosno mi živimo u 3. inkarnaciji velikog univerzuma. Ko su svetle sile imali ih da nam pomažu? Da? Naravno. Ima neke svetle sile. Sad možemo da odgovorimo na to pitanje vrlo pouzdano. Oni rade i žive na zemlji kao sveti jerarsi na veoma visokom nivou, potiču iz ovog ili nekog drugog univerzuma, odvojeni su od nas i naših parazita crnim bezdanom, odnosno svojevrsnom nepremostivom energetskom ogradom koja je neko vreme štitila lokalne univerzume od nepozvanih gostiju. Neki od njih u nekom trenutku dobrovoljno dolaze odatle u naš univerzum da pokušaju da nađu rešenje za problem borbe protiv tamnih sila. Stižu na zemlju sa veoma tajnim posebnim misijama kao što rezultira pobedom nad tamnim silama. Stvar je u tome da paraziti brzo ukradu i iskopiraju sve tajne vojne tehnologije svetlih sila i obzirom na to da su se u kosmosu rasporedili mnogo više od normalnih ljudi, uspeli su da pobede u ratovima čak i kad su ostali nerazvijeni. A naši preci nisu mogli ništa da urade u vezi toga jer su tamni imali svuda svoje agente, baš kao sada u Srbiji i na svakom drugom mestu. I vrlo brzo su ukrali i reprodukovali sve vrste oružja koje su svetli dugo razvijali. Prema tome,
Svetle sile su trebale da smisle nešto što paraziti nisu mogli da ukradu, a čak i da ga ukradu ne mogu to sami da koriste. Pitanje je bilo veoma ozbiljno, jer je u pitanju bio život velikog univerzuma, život triliona civilizacija, i uspeli su to da urade, smislili su kako da pobede tamne sile kosmosa. Zbog svojih prirodnih osobina, paraziti nisu mogli da dostignu visok nivo evolutivnog razvoja. Ovu osobinu svetli su odlučili da iskoriste. Nivo razvoja zaista ne može biti ukraden, jer ga ne možete kupiti ili prebaciti nekome. Ideja je bila sledeća. Ako stvorite neophodne uslove, kad bar jedan od najviših svetlih hijerarha uspe da učini svoj nivo izuzetno visokim, onda je sasvim moguće da će takav hijerarh moći da pronađe način da se efikasno bori protiv parazita. Organizacija specijalne operacije za efikasno suzbijanje tamnih sila trajala je milione godina. 10 planeta je odabrano i posebno opremljeno, uključujući planete Zemlju, Mars, Faeton u našem sunčevom sistemu. Na ovim planetama stvoreni su posebni uslovi za ubrzani evolutivni razvoj ljudi koji već imaju dovoljno visok nivo u tom smislu. Naš solarni sistem su potpuno obnovili naši preci. Nasumično kretanje hiljade svemirskih objekata u prirodnom haosu zvezdi je bilo pojednostavljeno. Veliki objekti koje nazivamo planete prisiljene su da rotiraju oko zvezde u takozvanoj ravni ekliptike. Zbog toga se planete više nisu sudarale jedna sa drugom, već su se okretale oko zvezde. Manji objekti iskoristili su se u neke svrhe u obliku veštačkih satelita planeta. 3 veštačke lune, veštačkih satelita sa imenom Lela, Fata i Mesec, sa različitim posebno odabranim periodima rotacije oko planete, dopremljene su do Zemlje. Postavili su specijalnu opremu na njih i to je omogućilo da se na planeti stvori neka vrsta gravitacione oaze koja je imala veoma blagotvoran efekat na razumne stanovnike. Pored toga, poseban generator primarnih materija, izvor života, stavljen je u utrobu naše planete, koji je pomogao zemljanima da se razvijaju mnogo brže nego u običnim slučajevima i štitio ih tokom noći Svaroga. Ljudi iz mnogo naroda stare rase sa mnogo planeta i galaksija stigli su na Midgard zemlju iz zemlje Raj, sazvežđa Zimun, Ursa Minor, iz zemlje Troara, sazvežđa Orion, iz sazvežđa Mokoš, Major Ursa i mnogo drugih. Svi ovi narodi stare rase naselili su se na velikom kontinentu koji su nazivali Daarija, odnosno Dar bogova. Ovaj kontinent se nalazio na mestu današnjeg Arktika u Arktičkom okeanu. U to vreme naša planeta je bila potpuno drugačija. Osa rotacije Zemlje nije imala naklon, okean nije bio zaleđen. Severni pol bio je na drugom mestu, a na Daariji je postojala veoma povoljna blaga klima i uslovi koji su bili veoma pogodni za život. Na tom kontinentu bile su velike reke Raj, Tula, Svaga i Haara, koje su tekle iz velikog jezera smeštenog u središtu kontinenta, a u tom jezeru bila i legendarna planina Mira, odnosno Meru, na koja je sagrađena prestonica Daarije iliti Asgard Daarijski. Još nije poznato da li su tamne sile saznale za ovaj plan naših predaka ili ne, ali 9 od 10 planeta pripremljenih za eksperiment u različitim zvezdanim sistemima postepeno su uništavani od strane parazita. U našem sunčevom sistemu, na Marsu, oni su potpuno uništili biosferu, a umesto Faetona sada je u njegovoj orbiti ostao takozvani asteroidni pojas. Za Zemlju naši preci su se borili do posljednje kapi krvi, jer je to ostala posljednja prilika da se sprovede plan za borbu protiv parazita. Banditi su takođe neprekidno napadali našu planetu više od 100.000 godina i ima mnogo dramatičnih trenutaka u istoriji Zemlje od kojih ćemo neki diskutovati u nekim narednim emisijama, a neki već jesmo. Ovde ćemo pomenuti samo posljednju noć Svaroga, veoma mračnu i krvavu, kada je stara rasa pretrpela velike gubitke. Njena deca su bila uništavana na desetine miliona, ostali su postali robovi i duhovno i fizički.
Tamne sile i njihovi brojni službenici već su se pripremali za slavlje zbog pobede, ali su bili, ispostavilo se, u velikoj žurbi. Malo su požurili. Šta će ljudi? Ne zakasne na vozu. Eto pod kojim okolnostima na zemlji se otelotvoruju u ljudskom telu svetli jerarsi iz dalekih univerzuma. Moraju da dostignu do pobede na kraju ove duge specijalne operacije. Moraju da iskoriste sve prednosti koje je zemlja obezbedila za ubrzani evolutivni razvoj, čak i bez 2 uništene lune, i da pokušaju da nađu rešenje za borbu protiv tamnih sila na globalnom nivou velikog univerzuma. Gledajući unapred, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da se oni odlično nose sa zadatkom kojim su im postavile svetle sile velikog univerzuma. Uspeli su da postignu neviđeni nivo evolutivnog razvoja, mnogo veći nego što su ih imali pre nego što su nam se pridružili na zemlji. Oni traže i nalaze mogućnosti da pronađu nove načine za borbu protiv tamnih sila i istovremeno se uče kako da vrate u stroj druge hijerarhije svetlih sila koje su uhvatili paraziti u svoj sistem i neretko su bili u stanju da unište glavnu hijerarhiju tamnih sila koja je prolivala krv čitavog univerzuma tokom triliona godina. Dakle, glavni zadatak koji je stajao gotovo sve vreme postojanja našeg velikog univerzuma pred velikim brojem njegovih civilizacija uspešno se završava. U procesu borbe protiv parazita stvoreno je takozvano belo bratstvo od svetlih hijerarha oslobođenih iz zatočeništva, kojih je bilo dosta. Sada su oni najaktivniji ratnici u borbi protiv fragmenata tamnih sila i veoma marljivo čiste zvezdani svet od ostataka te prljavštine. Ali ova pobeda je bila veoma teška za svetle sile. Samo na našoj planeti bile su organizovane od strane tamnih 2 planetarne katastrofe i najmanje 2 svetska nuklearna rata. Zapravo su se svi ti ratovi pokazali kao građanski ratovi, kada su se ljudi stare rase borili jedni protiv drugih, organizovani od strane parazita. U velikoj meri. Pored toga, paraziti su organizovali veliki broj malih ratova koji su zahtevali 10 milijardi života ljudi stare rase. Danas su tamne sile naučile svoje službenike da uništavaju ljude stare rase na stotine nevojnih načina, od kojih su najefikasniji upotreba alkohola, duvana, droga, nametanje vakcina, 5G mreža, zaprašivanje iz aviona i na mnoge druge načine. Osim toga, s kraja 18. i početka 19. veka, medicina, nauka, obrazovanje, kultura, umetnost, etika, moral i sva druga dostignuća nekada visoko razvijene civilizacije ljudi bele rase su praktično uništeni na zemlji. Nažalost, ostaci parazita i njihovih slugu na zemlji i dalje uporno rade čak i nakon uništenja glavne hijerarhije tamnih sila. Zato moramo da nastavimo da budemo veoma oprezni kako bismo preživjeli ovaj beskompromisni rat sa zlom. Kolonizacija Midgard zemlje od strane naših predaka, na kojoj još živimo, bila je u svoje vreme tako promišljena, tiha i pažljiva, da tamne sile, svemirski banditi, to jest parazitske civilizacije, više od pola miliona godina nisu sumnjale o realizaciji ovog uspešnog specijalnog projekta svetlih sila, kako se ispostavilo, veoma važnog za čitav univerzum. Tada, kada je otkrivena ta tajna, paraziti su počeli da redovno napadaju naš solarni sistem kako bi osvojili ili uništili kolonizovane planete, Zemlju, to je Midgard, Mars ili Orej i Faeton, odnosno Deju. Faeton su potpuno uništili, a od njega je ostao sada sačuvan takozvani asteroidni pojas. Na Marsu je uništena biosfera, koja se postepeno obnavlja, a naša planeta, Midgard Zemlja, nju su na kraju osvojili paraziti. To je ono što znamo o tome kako se to dogodilo u stvarnosti pre 10.000 godina. Kada su koščeji, odnosno vođe parazita sive rase, shvatili da ne mogu uspeti da osvoje zemlju i shvatili razlog svog neuspeha, smislili su još jedan lukav plan. Tamne sile su počele delimično da uništavaju naše utočište. U početku su neutralisali planete Mars, odnosno Orej, i Faeton, odnosno Deju, a onda su krenuli na naše satelite, odnosno Lune. Na satelitu koji je bio najbliži Zemlji, Leli, uspeli su potajno da naprave vlastitu bazu
i postupno se koncentrišu na nju za napad na Midgard. Njihova računica je bila jednostavna. Ili bi osvojili planetu, ili bi svetli Erasi potpuno ili delimično uništili tu lunu, a to bi oslabilo odbranu Zemljana. A tako se i desilo. Neprijateljska baza je otkrivena unutar lune Lele u posljednjem trenutku i uništena od strane svetlog jerarha, kako bi danas rekli od Boga, Tarha Perunovića. Međutim, Lela je uništena, a njeni fragmenti počeli su da padaju na zemlju po spiralnoj putanji. To se desilo pre oko 113.000 godina. Dok su ulazili u guste slojeve zemljine atmosfere, fragmenti Lele su postali vreli od trenja u vazduhu i spaljeni. Ali ono što nije potpuno izgorelo, palo je na zemlju kao kiša crvenih vrućih asteroida. Masa nekih fragmenta bila je toliko impresivna da je njihov pad na zemlju završio planetarnom katastrofom. To je izazvalo i pomeranje litosferskih ploča, vulkanske erupcije, pojavu ogromnih talasa, takozvanih tsunamija, promenu planetarnog krajolika i drugih prirodnih katastrofa. Uprkos veoma visokom stepenu tehničkog razvoja ljudske civilizacije, ljudi stare rase i njihove zemaljske kolonije nestale su mnogi životinje, ptice, insekti i biljke. Darija je takođe nestala. Veliki kontinent na kojem se nalazila zemljina kolonija stare rase. Polako je utonula u vode okeana, koga sad nazivamo Arktikom, a naši preci su ga nazivali Arijsko more. Naravno, ova planetarna katastrofa se nije desila trenutno. Nekoliko dana ili nekoliko nedelja padali su na Midgard zemlju fragmenti lune Lela. Zatim je više od 15 godina tonula u ponor Darije. Generalno, skoro svi stanovnici su uspeli da pobegnu na letećim aparatima, koje su naši preci nazivali Vajtmani i Vajtmari. A naša planeta i civilizacija u to vreme bila spašena od invazije tamnih sila. Preživeli i oni koji su želeli da se vrate na zemlju, da na njoj dalje žive i rade, morali su sve da počnu iznova. Morali su da se presele sa Darije na drugo pogodno mesto. A to mesto je bila Asija. Sada većinu teritorije koje se zove Asija zovemo Azija. Protezala se od Uralskih planina do Tihog okeana, od Himalaja do Arktičkog okeana, tako dalje. Tada je postojala dobra topla klima, zemljina osa još nije bila nagnuta, a uslovi za život su bili sasvim prikladni. Naseljenici su počeli da istražuju teritoriju duž reke Iri, današnji Irtiš, i nazivali su sebe Asi. Pre oko 107.000 godina, opet po ovom kalendaru Arijevaca, ne po našem zemljanom, na ušću Irtiša i Oma počeli su da grade novi glavni grad za sebe umesto bivšeg glavnog grada, grad zvani Asgard Irijski. Asgard se prevodi kao grad bogova ili Asgrad. On je bio veoma dugo boravište najsilnijih ljudi na zemlji, koji su se uprko svemu borili za ostvarenje velikog plana svetlih sila. Ovaj grad je bio glavni grad Asije više od 100.000 godina i nikada nije bio osvojen od strane neprijatelja tokom svog postojanja. Ali početkom 16. veka, tačnije 1530. godine, uništile su ga horde džungara, a oni su bili preci današnjih Kalmika. Kao rezultat dugoročne i višestruke operacije tamnih sila kako bi neutralisale njihovu zaštitnu energiju. Danas na mestu Asgarda Irijskog i praktično na njemu izgrađen je grad Omsk. Uništenje lune Lele i kasnija planetarna katastrofa prouzrokovali su veoma veliku štetu svim onim koji su kreirale svetle sile na zemlji i u našem sunčevom sistemu. Zaštita naše planete je oslabila, ali je ipak ispunila svoje funkcije. Naši preci nisu imali neki poseban izbor. Oni su došli na zemlju sasvim svesno
jasno znajući i razumevši šta ih čeka tokom mnogih sledećih inkarnacija na ovoj planeti. A o tome su prethodno upozoreni, tako da smo mi zapravo ovde dobrovoljno, čak i ako to ne razumemo. Zato ne čudi što su nesebično nastavili da rade na ostvarenju velikog plana, zadovoljavajući se onim što su imali. Previše su dobro razumeli kakve nade su uložene u njih u ovom ratu za budućnost čitavog univerzuma. Nakon uništenja Darije, planeta je ostala potpuno nenaseljena. A naši preci su se preselili da žive u Asiji. Posljedice katastrofe su eliminisane, infrastruktura civilizacije na visokom nivou je obnovljena, a više od 60.000 godina niko nije napao planetu. Da bi se dobila ideja o tome koji je nivo razvoja dostigla civilizacija naših predaka u Aziji, može se iz članka Mapa stvoritelja saznati i evo malog citata. Karta jasno pokazuje gigantski sistem za navodnjavanje u regionu, čudo inženjeringa. Pored reka postoje dva sistema kanala širine 500 metara, 12 brana široke od 300 do 500 metara, dužine do 10 km i dubine 3 km. Brane su omogućavale da se voda okrene u jednom ili drugom pravcu, a više od kvadrilijuna kubnih metara zemlje je bilo premešteno da bi se to stvorilo. U poređenju sa njima, Volgodonski kanal na savremenom reljefu može izgledati kao ogrebotina. Mogli bi se pomisliti da su tamne sile napustile ideju da zauzmu Midgard zemlju, međutim, to nije bio slučaj. Paraziti nisu bili od onih koji ostavljaju svoj plen, pogotovo tako redak i vredan. Oni su, najverovatnije, postupno razvili nove taktike za nastavak rata. Tražili su i proučavali slabe tačke u civilizaciji žrtve i druge potrebne informacije, izmislili su i ovladali novim metodama osvajanja visoko razvijenih civilizacija, razvili planove za nove napade na nepokornu planetu, pripremili su sve potrebno da ne bi pogrešili taj put i da bi sigurno zavladali Midgard zemljom. Sada se zna kakvu su specijalnu operaciju razvila taj put. Njihov, po znacima navoda, veliki plan bio je zaista veoma sofisticiran i sastojao se od sledećeg. Oni su shvatili da je nemoguće osvojiti visoko razvijenu civilizaciju. Ponekad su takve civilizacije mogle biti uništene, ali nikada nisu bile pobeđene. A oni su samo hteli da pokore Midgard kako bi iskoristili izvor života postavljen od strane svetlih hijerarha unutar naše planete. Prema tome, jedini izlaz za njih u takvoj situaciji bio je da preobrate nepokorenu civilizaciju iz visoko razvijene u običnu nerazvijenu. A onda će početi svi njihovi prezira vredni trikovi, 1000 puta dokazani milionima godina u beskrajnim ratovima sa svetlim silama. Da bi osvojili visoko razvijenu civilizaciju naroda stare rase na Midgard zemlji, prvo je bilo potrebno pretvoriti ljude u krdo divljaka, odnosno da im oduzmu znanje. I zbog toga je bilo neophodno uz pomoć ozbiljne katastrofe ponovo uništiti celu infrastrukturu planete i naterati ljude na preživljavanje. Onda, posle nekoliko generacija, potrebna znanja će biti zaboravljena i kod njih će biti neminovno stvoriti pravi primitivni sistem, a paraziti su već ranije imali takve klijente. Da bi sproveli ove planove, tamne sile su odlučile da koriste taktiku borbe sa Midgardom ne s polja, već iznutra. Sećate se da su skoro svi i na Dariji i u Aziji naši preci, beli kolonisti stare rase, živeli u osami bez suseda jer nije bilo na planeti još razumnih ljudi. Dakle, njihova genetika je ostala čista, bila je bez primese i za pojavu takozvanog evolutivnog skretanja nije bilo razloga. Da bi ispravili taj nedostatak, pre oko 40.000 godina, tamne sile su iznenada aktivirale zvezdane ratove, napale su mnoge planete civilizacija Saveza stare rase i neprimetno primorale Savez svetlih civilizacija da privremeno sklone izbeglice sa nekih uništenih planeta na svoje odgovarajuće planete, a to uključuje i Zemlju. Da bi ocenili mogućnosti nivo razvoja svetlih sila, potrebno je obratiti pažnju na razmere operacije spašavanja koje su svetle sile morale da preduzmu kako bi preselila stanovnike uništenih planeta. Uostalom, maksimalna pomoć za spašavanje bila je potrebna evolutivno najmlađim civilizacijama, kao što je, na primjer, naša današnja, koje se nisu mogle same preseliti na sigurna mesta na drugim planetama. Takvih izbeglica različitih rasa bilo je na stotine hiljada
ili čak miliona na različitim planetama. I bilo je takođe potrebno da se transportuju na različite planete, a ne samo na Midgard zemlju. Iz ovoga je moguće zamisliti barem približan nivo razvoja i obim delovanja svetlih sila koje su bile prisiljene da preduzmu akciju za spašavanje ljudi. Njih je trebalo ne samo ukrcati u svemirski brod, već im je trebalo obezbediti hranu, vodu i barem minimalne sanitarne prostorije, odeću, ćebad i druge stvari tokom celog leta. I na mestu dolaska, verovatno, neko je još nešto morao da uradi. Sada je teško čak i formulisati ono što su naši preci radili i smatrali da je to uobičajeno. Izbeglice crnih, crvene i žute rase na Midgard zemlji bili su odvojene jedne od drugih na odgovarajućim područjima planete. Za njih sa klimom slično je onoj kao kod njihovih kuća. Izbeglice su se iz nekog razloga pokazale genetski kompatibilne sa ljudima stare rase, ali su živjeli odvojeno, nisu komunicirali jedni sa drugima, ni sa domaćinima planete i postepeno se sve normalizovalo. A u stvari, šta se dešavalo? Paraziti su već pripremili sledeće događaje u skladu sa svojim podmuklim planom. Znali su da su ljudi crnih, crvene i žute rase mnogo manje evolutivno razvijeni od stare rase. To znači da su zbog toga svi oni bili svesni ili nesvesni potencijalni pomagači tamnih sila. Činjenica je da su narodi stare rase koji su kolonizovali Midgard zemlju u jednom trenutku bili vrlo blizu jedan drugome u smislu nivoa evolutivnog razvoja, a taj nivo razvoja je bio veoma visok. Zato čak i ako su živeli zajedno i družili se, ovi narodi nisu imali nikakvih problema. Nije nastajalo nikakvo trvenje sa susedima i ništa nije moglo biti razlog za pojavu takozvanog evolutivnog sretanja, odnosno velike razlike u nivoima evolutivnog razvoja. A evolutivno mlade rase, koje još nisu znale da objasne zašto je nama krajnje neophodno da živimo ispravan život, nisu znale šta je korisno za njihov evolutivni razvoj i živjele su uglavnom životom razumnih životinja. Prinosili su ljudske žrtve i klanjali su se tamnim silama pod čijom kontrolom su se one skoro sve nalazile. Nisu osuđivali zlobu, mržnju, laž, klevetu, krađu, nasilje i tako dalje, nego su živjeli sa tim kao najnormalnije. Ako bi se evolutivno mlade rase pomešale sa visoko razvijenom rasom, onda to neizbežno dovodi do međusobnog uticaja rasa jednih na druge. Mlade rase bi se pomalo dizale u svom razvoju, a visoko razvijena rasa je mogla da se uveliko spusti zbog evolucijnog skretanja, odnosno pada, zbog velike razlike u nivoima evolutivnog razvoja. To je upravo ono što su tamne sile pokušale da postignu na Midgard zemlji. Narodi crnih, crvene i žute rase, koji su evolutivno bili u veoma mladom dobu, dovedeni su na planetu. Izbeglice su smeštene na prikladne za njih klimatske zone, odvojene jedno od drugih kao i od domaćina planete. I živjeli su odvojeno dovoljno dugo, nekih 10 do 15 hiljada godina. Najverovatnije, paraziti su dali vreme izbeglicama da se dobro aklimatizuju i umnože kako da se neuspesi u njihovim dalekosežnim planovima ne bi desili. Tada su paraziti morali da nateraju te narode da se pomešaju sa ljudima stare rase i mogli su onda da počnu pripreme za glavni čin njihove specijalne operacije, organizovanje druge planetarne katastrofe na Midgard zemlji sa njenim kasnijim porobljavanjem. Za tu priliku su već bile uključene svemirske visoke tehnologije. Da bi naterali različite rase da se mešaju, tamne sile su trebale ponovo da poremete ravnotežu koja je nastupila na Midgard zemlji. Morali su da nateraju barem neke od naroda stare rase da napuste mesta u kojima su živali potpuno odvojeno od naroda drugih rasa i da se presele u područja u kojima bi mešanje postalo gotovo neizbežno. I to je moralo biti učinjeno na takav način da ne izazove sumnju, da to ne primete svetli jerarsi koji su čuvali planetu. Naravno, najsnažniji i najverovatnije jedini uverljiv razlog za preseljenje Sloveno-Arija moglo bi biti samo promjena životnih uslova u staništu naroda stare rase. To je ono što su tamne sile naumile kada su se narodi 3 drugih rasa prilično snažno razmnožili. Nakon što su dočekali oko 10 do 15 hiljada godina, knezovi paklenih svetova su počeli da organizuju nove katastrofe na našoj planeti, što bi im omogućilo da postignu željeni efekat. Da bi veliki broj ljudi napustio svoje domove, bilo je neophodno učiniti život u njima veoma neprijatnim ili gotovo nemogućim. To je bilo najlakše postići promjenom vremena ili klime.
Ako se uspe da se smanji temperatura vazduha na pravim delovima planete, barem privremeno, to bi nužno dovelo do smanjenja prinosa useva hrane i samim tim nestanka mnogih biljaka, ptica i životinja, i nedostatak hrane ubrzo bi primorao ljude da se presele u toplije oblasti, a cilj tamnih sila bi bio postignut. To je upravo ono što su uradili kada su organizovali bombardovanje naše planete na pravim mestima, velikim meteoritima. Danas još nemamo sveobuhvatne informacije o objektima i rezultatima tog bombardovanja, a možemo navesti samo neke od najpoznatijih kratera na Zemlji od pada najvećih meteorita, i to će biti samo neki krateri pronađeni na kopnu. Ipak, na gotovo svim kontinentima pronađeni su veoma veliki krateri. Najpoznatiji od njih je krater u Arizoni. Veliki meteoritski krater u Arizoni, 30 km zapadno od Winslova i 70 km istočno od Flagstaffa. To je ogromna zemljana rupa prečnika 1219 metara, dubine 229 metara, a ivica kratera se diže 46 metara iznad nivoa ravnice. Još jedan veliki krater je poznat u Kanadi, to je Sudbury krater, i pojavio se kada je asteroid ili kometa prečnika 10 km pala. Udar je stvorio krater prečnika 248 km. Naknadni geološki procesi deformisali su krater čineći ga ovalnim. To je drugi najveći meteoritski krater na Zemlji i na obodu su pronađene velike naslage nikla i bakarne rude. Ove rude se eksploatišu inače od 1889. godine. U Rusiji, u regionu Arhangelska, se nalazi Karski krater. Njegova struktura je zaobljena sa negativnim makroreljefom. Šupljina je 50 do 56 km u prečniku, a prema savremenim konceptima on je jedan od najvećih meteoritnih kratera na svetu. Struktura se formirala u složenom poretku paleozitskih stenama. Kao rezultat dugotrajnih procesa, krater se pretvorio u Karsku depresiju koja se otvara prema severoistoku, prema Karskom moru. Postoji u Sibiru veliki krater Popigaj, prečnik kratera je oko 100 km, nalazi se na severu Sibira, delom u Krasnojarskom kraju, a delom u Jakutiji. Teritorija kratera je praktično nenaseljena, jedino naselje je selo Popigaj, nalazi se u severozapadnom delu kratera na udaljenosti oko 30 km od njegovog centra. Ove informacije su dokaz da je došlo do bombardovanja Midgar zemlje velikim meteoritima. Jesu li nam ti meteoriti poslati nečijim rukama? Pa nemoguće je to pouzdano da odredimo, ali dozvoliti slučajnost u takvim stvarima takođe bi bilo veoma naivno. Zato smo skloni da mislimo da je bilo namernog bombardovanja, ali koje sve kratere su ostavile meteoritske bombe još uvek nije moguće utvrditi. To nije jako važno. Još jedna stvar je veoma važna. Svaki meteorit koji je pao na Zemlju izazvao je uzdizanje prašine u gornje slove atmosfere i smanjio njegovu propustljivost za sunčeve zrake. I to je neminovno dovelo do privremenog smanjenja temperature vazduha u tom području. Iako bi veliki meteorit dostigao površinu planete, mogao je čak da probudi uspavane vulkane udaranjem po kontinentalnoj ploči, a oni ipak mogu emitovati dosta pepela u atmosferu, što smanjuje propusnost atmosfere i smanjuje temperaturu okoline. Kao rezultat, sve ovo zajedno dovelo je do naglog i oštrog zahlađenja u različitim delovima planete, ali najvažnije u Sibiru i na Dalekom istoku, to jest Asiji, odnosno Svetoj Raseniji, gde su narodi stare rase živeli posle uništenja Darije pre oko 113.000 godina. Činjenica je da nije bilo naselja naroda stare rase na zapadu Urala pre tog vremena, odnosno Evropa je bila potpuno nenaseljena, osim izgnanicima koji su preživjeli nakon što su proterani iz svoje domovine zbog različitih zločina. Zbog toga se prisilno preseljenje ljudi bele rase odvijalo ne na istok u Ameriku, gde je takođe postalo hladno, ne na sever gde je bilo još hladnije, ne na jug gde su crni ljudi živeli, da se ne bi mešali, već ka zapadu, prema Evropi, gde je klima ostala dovoljno topla i bila je neveliko mesto za boravak. Vremenom Slovenoari su naselili čitavu Evropu sve do Atlantika i ponovo je postalo tesno. Ali raširiti se negde nije bilo moguće, a takođe je očigledno bilo nemoguće zgušnjavati
se zbog prirodnih karakteristika tog područja u to vreme. Najvjerojatnije promenjeni klimatski uslovi nisu omogućili dovoljno hrane i zato su morali da istražuju druge slobodne zemlje.